Sababu nne ambazo zilimpelekea Mungu ajivunie Ayubu. Sababu ya kwanza, Ayubu alikuwa ni mkamilifu. Ayubu alikuwa ni mkamilifu. Biblia ya Kiingereza inasema kwamba blameless, alikuwa ni mtu asiyelalamika. Mungu hapendi watu wenye malalamiko. Wanapolalamika manunguniko, Mungu anakuwa furahii, bali anafurahia mtu anayemtumaini yeye, anamwamini yeye kwamba atafanya. Hata kama kuna jambo lolote anaona ni gumu, anamwamini ya kwamba atafanya. Kwa hiyo Ayubu alikuwa mkamilifu, mtu asiye anaenda katika njia ambazo Mungu anataka, kwamba halalamiki, hafanyi vitu kama hivyo. Na sababu ya pili, Ayubu alikuwa ni mwelekevu, ikamfanya Mungu ajivunie kwamba Mungu akimpa maelekezo, Ayubu anayechukua, anayasikiliza na anayatendea kazi, na kama alimuonya mahali arudii kufanya lile kosa, kwa sababu huyo ni mtu mwelekevu. Kwa hiyo Mungu akajivunia uelekevu wa Ayubu ambao alikuwa nao, hivyo akajivunia kwamba huyu umemwona mtumishi wangu Ayubu. Namba tatu, Ayubu alikuwa ni mchaji wa Mungu, alikuwa akimcha Mungu, alikuwa anamwabudu Mungu, alikuwa na kawaida ya kufanya ibada. Yeye alikuwa anamwamini sana Mungu, anamtegemea Mungu. Tunaona mstari kwenye sura ya kwanza, alikuwa anawatakasa wanaye, yani anaomba toba hata kwa ajili ya wanaye, kwamba yamkini wamemkufuru Mungu katika mioyo yao. Kwa alikuwa ni mtu ambaye anamcha Mungu, ana hofu ya Mungu ndani yake. Namba nne, Ayubu alikuwa ni akiepukana na uovu, alikuwa akiepukana na uovu. Sio kwamba maovu yalikuwa yaji, lakini alikuwa anaepukana nayo. Maovu yanaweza kaa natujia, lakini tunapaswa tuepukane nayo, sio tuyakabili, bali tuepukane nayo. Kwa hizi ni sababu ambazo zilimfanya Mungu aweze kujivunia Ayubu. Akamwambia Shetani, je, umemwona mtumishi wangu Ayubu, ambaye yeye ni mkamilifu, mwelekevu, na ni mchaji wa Mungu, na akiepukana na uovu wote. Umemwona huyo, akawa anajivunia. Kwa ili Mungu ajivunie, tunapaswa kuwa na mambo hayo manne, na Mungu atusaidie tuishi katika hayo. Amina.